जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिशा फूड रेसिपी को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो चलतु आज एक सुंदर पिठा मु आपण संगे शेयर करुच्ची। तो आज आम बनइबा कदम्ब फूल पिठा। तो चलतु रेसिपी को स्टार्ट करवा। देखंतु पूर्वर गोटे बाउल 1.5 कप चाउल अरुआ चाउल जो मार्केट जो चाउल मिले अरुआ चाउल से चाउल को मुझे बतुरे 4 घंटा रखी नहीं। तो ये देखो चाउलटा को मुझे नहीं कि भल भाव टे फास्ट ताको धोई नेबी जहाँकि तार जो गोलिया पानी को बाहर करदे। तापर ताको भल भाव धोई नहीं कि आम ताको 4 घंटा भिजवा को छाड़दे। एबे या घोड़े नहीं कि गोटे साइड करके रखिनेबी। एबे देखो 4 घंटा पर मु आपण मानक देखौछि चाउल मोर पूरा भल भाव भिजी जाइछि। एबे या को मु भल भाव फाइन पेस्ट करके ग्राइंडिंग करनेबी। देखो चाउल को मुझे भल भाव ग्राइंडिंग करने आ यार थिकनेसटा केमती रहिबो मु आपण मानक देखौछि एमती करके बाटी नहीं जहाँफल कि आमको खड़ी कला बेले बहुत सुविधा हे। तापर देखंतु पूरा पाई मु सब जिनस नहीं नउछि। फास्ट आम पूरा प्रस्तुत करवा तापर आम खड़ी करवा। तो फास्ट मुझे काजू आ अल्प किसी पान मधुरी नहीं। पान मधुरी मुझे छोट पान मधुरी नहीं आपण मन चाहिए बड़ भी नहीं पारे। तापर देखंतु मुझे 1 इंच अदा नहीं, गुजराती 4टा, अल्प किसी गोलमरीच, तापर गोटे माने 150 ग्राम हम गुड़ आ गोटे नड़िया को करके नहीं। एबे देखंतु मुझे अल्प किसी बिरयानी चाउल नहीं यहाँ पिठार मूल जिनस। तो या मुझे भल भाव धोई नहीं। तापर मुझे गोटे प्लेट को या दे देकी एथिरे आवश्यक अनुसार टिके लुण पकेबी आओ अल्प टिके चीनी पकेकी या भल भाव गोले नेबी। पूरा पाई मुझे जागरी पाउडर नहीं आपण माने चाहिए चीनी भी नहीं पारे। मुझे जागरी पाउडर नहीं जो मार्केट रे भी गुड़ जो बहले आकार गुड़ मिले ताकू भी आपण माने नहीं पारे। जो थे भी आपण टे देखिकी ना भल जिनस देखिकी पूराटा प्रस्तुत करेंगे। तो पिठाटा आमर भल लगे और टेस्टी हम। तो देखो मुझे चाउल को गोले नहीं भल भाव एबे साइड करके रखी नबा। एबे आमे फास्ट पूरा प्रस्तुत करवा। तो मुझे प्रथमे गैस फ्लेम को ऑन कर नहीं। तापर गोटे छोट फ्राए पैन टे बसई नहीं। एबे मुझे अल्प किसी पानी दूची। पानी देला परे मु जो जागरी पाउडरटा रखी ताको एबे दे दूची। ताको टिके आमे गोले नहीं कि टिके फुटिया को छाड़ दबा। फुटीगला परे आमे जो गुजराती आ गोलमरीचर छेचा आ अदा छेचा पकेबा। तापर काजू को मुझे भांगिकी नहीं काजू आ जो पान मधुरी छोट पान मधुरी मुझे ताको एबे पकेकी किछ समय पई टिके गोले नबा। एबे आमे जो नड़िया को कोरिके रखथिले ताको एबे पके नबा। एबे आमे मीडियम फ्लेम रे गोले गोले आमे पूरा प्रस्तुत करिबा। एबे देखंतु पूरा आमर पूरा भल भाव प्रस्तुत हो जाइए। या को टिके एबे किछ समय पई गोले नहीं कि साइड करके मु रखी नेबी। तापर आमे खड़ी पई प्रिपेयर करिबा। तो देखंतु मु एबे गोटे बड़ फ्राई पैन बसई नहीं। एबे मु एथिरे किछि पानी दे दोची। चाउल अनुसार मुझे जेहेतु चाउल रे मोर पानी देकी बाटिची तो मुझे देखिकी पानी देची आपण देखिकी देबे। मुझे चाउल अनुसार जो 1.5 कप चाउल देथिली तो मुझे 1 कप पानी यूज करची। तापर मुझे बड़ चामच रे गोटे बड़ चामच गुआ घी पकेइची आ स्वाद अनुसार लुण पकेइची। तापर एठी मु मेन जिनस गोटे ऐड करची हळदी जहाँकि तार खळीर कलरटा बहुत भल आसीबो। टिके येलोइश कलर हबो। पिठाटा हमर देखिया को सुंदर लागिबो। आपण चाहिले आ फूड कलर भी यूज करि परिबे। बाकी मु एठी हळदी यूज करची। तापर जो बाटी के रखितले हमर चाउलटा को ताको पके के बे स्लो फ्लेम रे गोळे गोळे आमे खळी प्रस्तुत करिबा। एई समय रे आदो भी हाथ को बंद करिबेनी एमती गोळे गोळे खळी प्रस्तुत करिवे। देखंतु खळीटा हमर हे जाईची केते सुंदर भाव रे हे जाईची। एबे आमे या को गोटे प्लेट को गाड़ी दबा। तापर या को
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଉପର ତଳ କରିକିନା ଚକଟି ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପିଠା ବନେଇବା ବେଳେ ପିଠାଟା ଆମର ଫାଟିବନି ଆଉ ପୁରା ନରମ ହେଇକି ବନିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚକଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ସାଧା ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ବାକି ସାଧା ତେଲ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ସାଧା ତେଲ ପକାଇବା ଫଳରେ ଆଉ ଆମର ଖଳିଟା ହାତରେ ଲାଗିବନି କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଲାଗିବନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଖଳିଟା ଏଇଠି ଚକଟିକି ଫାଇନ୍ ହେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ହଳଦୀ ପକାଇଲା ଫଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାର କଲର୍ଟା ଟିକେ ୟେଲୋଇଶ୍ କଲର୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପିଠାଟା ବନିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କଲର୍ ଆମର ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଭାଗ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଡୋଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିନେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ପାଇଁ ଗୁଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଏଇଟା ପିଠା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ପୁର ଦେବା ଭିତରେ ତ ପିଠାଟା ଆମର ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇକି ବନିବ ଆଉ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ବନେଇ ନେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସାଇଡ଼୍ ଆଦୌ ବି ଫାଟୁନି, କାହିଁକି ନା ଖଳିଟା ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବନିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ଟିକେ ଚକଟି ନେଇଥିଲି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଖଳି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବେ। ଆଉ ତେଲ ପକାଇକି ଚକଟିବେ ବା ଘିଅ ପକାଇକି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚକଟିକି ତାପରେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଠାର ସାଇଡ଼୍ ବି ଫାଟିବନି ଆଉ ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇକି ଚିକଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପିଠାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପିଠାଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଉଛି। ଏମିତି କରିବେ, ବହୁତ ସୁବିଧା ଆଉ ସହଜ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଠା ବନିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପିଠାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ପିଠାଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଏବେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ସେ ଚାଉଳର କୋଟିଂ ଦେବାର ଅଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦେବେ, ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଚାପି ଦେବେ, ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଉଳର କୋଟିଂଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଚାଉଳଟାକୁ ପିଠାରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ତ ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି ଏବଂ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ଚାଉଳରେ ଆମେ ଡିପ୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଉଳଟାକୁ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଇଠି ମୋ ପିଠାର କଡ଼େଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିହାତି ବନେଇବେ ଆଉ ବନେଇକି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବନେଇ ନେଇଛି, ସେମିତି ଡିପ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ ରଖିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପିଠାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ବସାଇବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଷ୍ଟିମର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ପକାଇ ନେଉଛି। ଘିଅ ପକାଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଏଲ୍ ପେଷ୍ଟ ବ୍ରସ୍ରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଲଗାଇ ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା ତ ଆଦୌ ବି ଲାଗିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପିଠା ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ସାଇଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ରଖିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରିବେ। ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିପାରେ, କମ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିପାରେ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଏବେ ରଖିନେଉଛି ଘୋଡ଼େଇକି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିବ ତ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠାଟା ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏମିତି ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇକି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆହୁରି ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।